clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai le ve kule December ni som sang ni som ni panga ania khobel boina chanchin thar langsar zualte ilongai thaliangu India le US chuan insum don ton na tura in biak na an nei atanga mason na lian tham an nei thelo hnuwa US President Donald Trump chuan thochan ni khan India atanga bu achok luwa chia ti pun ani mai thei thua soi Trump hian White House meeting neya chia ti pun chungchang hi soin agriculture huanga bungro chok lu abikin India bule Canada atanga fertilizer chok luwa te ti pun tumani thu hi asoi langani President Trump chia ti pun asoi hi lo nei tu ma thlop tu berten market lama chia wanga har sanan to hnuwa ni in tarlanani USA lo nei tu te hian rampon atanga chok lu man tlawm zok te wanga har sanna an to thuan soi hnuwa Trump chuan puina turin US dollar tlu le ding on som panni alo pi chuak to bok heti line Trump hian India bu chok lu atanga chia ti pun na tur hi engma ala soi chiang lo thungani India sarkar chuan Sri Lanka thlipui tuarte thanpui le chomdol na thona Search and Rescue and Humanitarian Assistance and Disaster Relief kalpuina tura operation sakar bandu kalpui mek noya Indian Navy chuan chomdol na ton sang khat athon billea Indian Navy chuan longpali INS Garial landing craft utility somnga pali LCU-51 le LCU-57 mangin Sri Lanka a thlipui tle tuarte chomdol na tur athon le ani until purte hi Sri Lanka thunei tu te hna an hlan ngal ti an soi cyclone ditwa in Sri Lanka noi hnuwa Indian Armed Force le Colombo High Commission chuan Humanitarian Aid and Disaster Relief an din to bok Indian Air Force point November thlatop lama khan Hindon Air Base Delhi bul atanga C-130 le IL-76 mangin chomdol na ton somni pakhat an thon baka chanchuan ha thona konga puitur NDRF mi le sa somriat chuang le manrapui mo te an thon bok thlipui tuarte tan eitur le anmo dangte an thon ani IAF chuan Sri Lanka in harsan na ato meka India chuan athiangin apui zel don tia soi M1 I-17 V5 helicopter pani baka anmi le sa somni pani po tirbel le in Search and Rescue Operation kalpuina tana mamote an thon bokani International Monetary Fund chuan rampani in remna siam na hnuaya Pakistan hna US dollar tlu le dingon khat point pani vel pek chua tura poma IMF Executive Board chuan dual check bailout thlasum thum le pasari chungo tur Extended Fund Facility le Climate Focus Resilience Sustainability Facility thothan nia Washington meeting na ya pomani khas strap Pakistan hi tun din huna IMF program somni pali na omin kumkalta khan thlasam thum le pakuchunga US dollar tlu le dingon sari pek chua aloriam ti to bok Pakistan hian tuna hian EFF noya US dollar tlu le dingon khan ala chuak theidona RSF noya US dollar maktadwai zanni ala chuak theidon ti report chuna tar langani bot thu chua chuan tun na ya tuilian na satak thlengkara po Pakistan chuan program chak takena kalpuya dinmun ngel nget taka anom thei awangin sumle pai le pon lam dinmun ati chang tlung tia tarang bot chuan Pakistan policy angai poimo ber chu macroeconomic stability le wantlang finance ti chak inel na ti pun social safety net le human capital ti chak state owned enterprise siam that le public service provision le energy sector ti chang tlun na tura malak na te anni Israel Police ten thothan ni khan East Jerusalem UN Palestinian Refugee Agency office andapa office Israel fek ansar zibok police te chuan chia pek lo wanga office te hi dapan ni thuan soya ma se agency lam chuan international law bo chia an pu thungani United Nations Relief and Work Agency hi na an thoda na du sakle on lam nei sa Israel chuan lo pu fo to ani East Jerusalem an building po kumin kum tirama chuasan turle an hatho cho santura hriat tir an ni hnuwa an hmangzi to lo nia soyani bok UNRWA ho tu Philip Lazarini chuan Israel che dang chu demin UN hun za lo na ni atia mun danga UN omna hun te po ati him lo pha ni na soibok Jerusalem municipality chuan voi tam tak warning pek an ni chungin UNRWA hian chia apek tur sekel maktadoi som pakhat chu apedu lo ti asoya hewang hian danang taka mala turin tax collector ti chuan an compound hi an lu chil tia tarlang
Israel chuan sang ni somni le pathum October ni Syria Hamas ten Israel an beitum khan an zinga UNRWA staff then khatan tela Hamas tana thoktu eng mozat anom ni nan soi kum sang ni somni pali October tha khan Israel parliament chuan UNRWA chu anram chunga na an tho khapna dana pasa an official te po agency hi be pom lo turati an nibok UNRWA hian East Jerusalem na an thoka helai mun hi event chuan Israel and Palestinian ram alu asaka ngai mase Israel chuan Jerusalem pum chuarama achal thungani sangkha zakwa somruk pasari Middle East in dona thlennuwa kum sangkha zakwa somriat atang khan Israel chuan East Jerusalem hi ala ani China General Administration of Customs report ati chua thara kumin chungin November tha thlenga ramdanga bungrua athon chua chu avoi khatna tan US dollar tlule dingon khat point bial pariat atling US nena chelak chungchanga boina an nei wangin USB ka thon lu hi za somni pariat point parukina thlaniama heti chung hian market danga anburo thon chua ero apung na sa hle thung anburo thon chua pun na hi Southeast Asia Africa Europe le Latin America te ani nikum tu nang huna anburo thon chua in kumina an thon chua hi za panga point pakwai na punga anbungra chok lu pun na hi za pahni atling lo thung October tha high level meeting a khan ram chunga thil siam man war atul thu tar lan ania anrama sumdong te in thlauna na sa ti ziom na turin apoimo ti an soya hei wanghian ram chung thil siam chuate man war baka ram danga tanga lak lu ti tlem konga apui nia ngai ani expert chuan kumin chunga China annual growth hi za panga vel ani phadon din an chut thotan ni khan ro real like Communist Party thunei tu sang Politburo chu Chinese President Xi Jinping howin an thukoma sangni somni paruk economic plan an soi ho bokani Sudan Rama Hospital le kindergarten beina miza sompali an thi ti World Health Organization ho tu Tedros Adhanom chuan asoi hepoi khoina hi karliam ta ninga nia thlengkha ni in South Kordofan biala kalogi khuwa facility beina tan hian John man ani thizinga hian naupang somruk pathuman tel Army le Medical Organization Sudan Doctor Network chuan poi khoina thlen tu hi Rapid Support Force anpu RSF hian anrama oil field yan ber heklik chu anthunun to ni lan soi Sudan rama hian kumsah ni somni pathuma tang khan RSF le Army te hi thunei na in chuin anin bei to ani Sudan khopui Khartoum le Darfur bial te chu tol chungin do na thlen na sarna hmun ania anin beina bial chunga mi makta doi riat don chenna Kordofan bial chu RSF thunun na noya to ani hospital be chungchanga RSF lam hian soi anla nei lova October tha khan Darfur biala El Fasher kho hospital be tu apu anlo ni to boka ma se an phathungani Japan le China boina tram alangoi tlat Japan ashil hai hle inrin liam ta Japan le China in do te usia kha kan thefur to in arinoma enge thlengan clear let lokila karmasa khan China chuan Liaoning aircraft carrier fighter jet le indo long sang baka Coast Guard long tetelin Japan rama Okinawa clear car naya kher indo nun chan anvazira Japan Defense Ministry puandanin Liaoning atang hian Chinese fighter jet za vel athok chuak indo long po za vel bok an telani Japan tan endiam thei ni bi kheklo thilom dan thi thlai turin fighter jet an tir chuak veta Chinese fighter J-15 te chuan Japanese fighter jet F-15J te chu Meshela ka tum niom takin tum ni lai radar in anlo tinani kha Shenyang J-15 flying shark te hian fire control radar mangin Japanese fighter te hi anlo tinani fighter pakhat FCR in ka tuma target pakhata achui bi khi lock on mode emo single target track an tiani Japanese fighter F-15J in apai radar warnings receiver mangin Japanese pilot te chuan radar manga chuile tin an ni ti an tha theiani khatia FCR manga lock to khachu J-15 pilot khan pikul baton khan me cheu se indona chuak ngal nge yang ma se van nei thak takin indona atheng lo hlau Japanese PM Takaichi chuan China che dan chu demin thil poilu tuk atia thil chu lo le Japan ti thinrim na lawm tak ni na soibok China che dan chu ril film tak puchungin hetle taktaka an chan le zel tur thua soimi ani China hena anlungoi lo na an thlen thu po soya Japan rama China palai po kowin anlungoi lo thu an lo shil le shebok
Chinese so ve thung chuan an training na area phalna lovin Japanese fighter jet te an ron thlok lu ta min ron en thla ani kha an tia Japan hian China in no tampo ati chuak masalo nia a soilain China chuan ati thin danang bokin a phale vekani Japan nei khera sipai nun chan han jirvel po hi China inulin zialan nani China chuan aral thuam le theina pholangin US in Venezuela aral thuam ro pui manga vauzam atumang dewin Japan chu vauzam atum vea Japan chu lo zam ei si lawani China hian iwena te complainin Xi Jinping chuan Trump po phone in a bia anin biang nuwa Trump chuan takai chi chu bengalin in pha niama China ti thinrim lo sam turin alo ngen to ani Maser Japanese PM takai chi hi mecharo rum tak mai aram ta na theina zong hlan top chi ania ti mai chi alo ni lo China to na ain pha niam du ozong lova athu soi China ti thinrim tu po asu du hek lo hetia che ta wang hian Japan rama ama du tuan phung tual bok Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi chu Australian Defense Minister Richard Marles nen Tokyo anin muwa Japan chuan atulanga China chu a chan let ve zel tur thua soi mi ani Marles point po hian China che dan chu laom le en liam mai chi ani lo thule helai bora muanna aom theinan Japan an thopui tlat tur thua soi Japan rama US palai George Gast le US sarkar official then khat chuan China an dem thu an soi ve to ni kha mase Trump le US sarkar senior official poimo zual chin te chu chengkol jai polang main Japan le China boina chungchanga an langoi tlat mai tun haya Traman Japan ato tuma takai chi nen anin po zia te ngai tua chuan takai chi hian Trump nen atangin kan omalom ti dan kan ngai tuang tia thamwan atal chu be sei ve ani ma se China chaikol lo turin alo ti hlau si Japan a hril hai hle mai Trump le a senior official te an ngoi ta chan hi US le China te inkara trade war au mek wang ni berin alanga in sumdon ton na lama in rem na nei tumin nakum aprila Trump hian China tlo atumani nakum chung hian Trump le Xi Jinping chu voi thuma tanga voi li verin mu antum don ni in US Treasury Secretary Scott Bessent chuan asoi G appoint US atlo ve don ni la soibok hemi ma hi chu Trump hian China ti thinrim lawin ain sum ri ni in alangani thilom dan an thlirin Japan shwai tu te anuam theilova South Korea sarkar po Trump ngoi tlata wang hian an ngai a thalo viau bok kan hria dangin US hian Japan le South Korea hi security umbrella noya North Korea le China lak atangin pui ain tiamani Japan phei chu US pona US sipai tam na berni in singa chuang fe anom thu kan soito kha South Korea hian sing thum don anom bok Japan le South Korea te hian Trump le Europe in karpo an thethiam ve veka Russia du dan anga Ukraine chu tirin Taiwan po China du dan anga tir in achet an hlawani Japan hi US a thui tak ai ngati kan thria chutiang bokin South Korea po US a ai ngat thui hle engemaw boina se Japan chanang tho hi South Korea point a chang mai thei tun haya Trump chuan Europe chu ta hniam mek le Washington tana tangkai na nei nep tial turangin a chualea European Council President Antonio Costa le Germany sarkar te chuan USC soi selin an ngai dan ani lo viau Trump sarkar chuan phek somthum le pathuma cha National Security Strategy ti chuaka heta hian US chuan Europe chu a soi sel na sa hle Europe chu ram dang atanga pemnu dang theilo le chimral hlawma ommek ani thu tarlen ani US hian Europe himna tura a thlawmna po a tul chuan a su thre don lo ni in arin thei Russian hybrid warfare mangin Europe ramte ates chhomek zela indo tak takom ta se Trump hian Europe hi a thlopang emti zona aum le mek Europe ram tam tak chuan an ring ta chi alawani US strategy document atanga alandanin US hian Russia nen anin lai chin na siam that adwa hewang hi ani theyangem Ukraine peace plan khan Russia adu sak viau Ukraine peace plan hi Europe ram tam tak chuan Ukraine chu chan chechok chantira Russia ti lom tumna an ngai ber hewang hian ti danglam ani chhota meka Ukraine le Europe ram te du dan te po tel ni in a chip chiarero puan alani lo in biak na akal mek heti lai hian US strategy document hi Russia chuan tha ati viau thung
Antonio Costa chuan heron na hi affair lova rem na dai re om na tur ni lovin indo na ti top tum na satlia le US in Russian nena anin lai chin na siam that tum na mai chawani ati ani Russian nen hian in rem taka om kan du vek ma se kan him na ti der thong tu ani miau chuan engtin nge kan in rem thei te lulang ati zui ani mani lokhan eruk na wanga ming cheme FIFA chuan Nobel Peace Prize adon lo aya ti ni om takin kumina tanga anlo man siam thar FIFA Peace Prize chu tram an hlan hello mana peace ti atel hian tram atilom leya social media le internet vela hello man le adong tu nui so tak tak po antam kher mai Fox News in tram an kom kha kan lo win fur boko me Japan le China boina chungchanga China chu US thian ani ti anzot Trump chuan kan tho puiram tam tak te po hi kan thian ani kher hlei nem China hian min hlep hle maya ma se China ai ma in sum don lama kan tho puiram te hian min hlep na sa jok ati ani Trump transactional diplomacy khovelin amhumek zel Trump hian Japan chu amamo engpo ti sakturangin ain soi kha nia tuna China inluling le thik thu chia laka Japan hian US amamo indo tur kher ni lovin China khabdaya engemo ti tur zokin US inrol hi Japanin amamo ani US ya thurol puiram te tan mamo huna puitua tan rin ngam ani chi lo ti alanga China po thurol pui te tan US ang thovin in nga na tlak ani chuang lo heng awang te hian khovel ram chaklo deu jok te chu ram thil ti thei te thu hnuaya kun reng lova mani ke adinga manipula ral thuam siam chuale nei le invent thei te tumin ankal na satial tial ta me kani Japan po hi US in athlop emo thlop lowemo China in ati masak chuan an PM soyang khian a relate ve thak thakin arinomani Japan Prime Minister Sanai Takaichi in tunhaya Taiwan chungchanga athu soya wanga China nena inkar boruak chia siam thattumin tholeni khan Beijing aram pani ayote anin bia China Foreign Ministry Department of Asian Affairs Director General Liu Jinsong le Japan Foreign Ministry Asian and Oceanian Affairs Bureau Director General Kanai Masaki te chu in biain China hian anram kainhoya Japan PM in thu TikTok lo le boina thlen thei zonga thu a soi chu su turin an phu tani Japan chuan an ti dik lo chu siam thain China mi pui hne na chiang takin a hril fia turani atia China hian Taiwan hi ram china angaya wangin Taiwan chungchanga Japan PM lo tong chu an ram chung in rel bolna in rola an puani Japan PM hian November ni sari khan Parliamentary Committee hne na November ni sari khan Japan Prime Minister Sanai Takaichi chuan China in Taiwan optuma abei ani chuan Japan in rolin an sipai te tir an niang ti in asoyani athu soi hi China chuan a hel hlea anin kar boruak po chiat pha zui hle Japan rama jin lo tura an mi le sa te an cha wangin Japana jin tummi nuai telin an ticket an refund to bokani abul pui Japan Iron Lady Japan me PM masaber Sanai Takaichi chuan karma sa khan China in Taiwan a bei chuan Japan ramtan dam ko chua lo hial a lawom dona wangin sipai changna man atul mai theini in national diet an parliament a asoya China ngai dan ani lo te tunma Japan try tu te kha chu Taiwan chungchanga hian an tong phim khu thin lea Takaichi ero chuan angai dan tlang takin a soi phong mai Takaichi hi me chadang lam ani ve shim rock music a bikin heavy metal ngai na tu ni in Iron Maiden Black Sabbath Deep Purple UFO TVL angai thlachin ani a stress changin drums avochin bok British me PM masaber Margaret Thatcher ngei kha idol ani Takaichi hi metai marum rut an ha in PM mai ani boka zana darkar ni vel bak amungai lo amu driver chu darkar li vel ani mani loka po a sarkara mi pui mote chu jingdar thum vela meeting turina kai tholom Japanese te hi na an thongla sa in an mutlem tlang pui shima na tho har na sallu tu ka wanga thina karosi te po are tak tak theilovani nupa na thok te phei chuan zanlama an ti thei ti peilovin Japan rama nau piang an tlem tial mek bokani Japan me che PM masaber ani nalom atum danan zoin na tho ti na changa
ruai chele function ti lamalang lo chu tiang mi chu Japan PM thar hi ani politician tam tak chuan englok na nge karama tang hian kele ka chung te hian kan te lang ti an ngai tua bera takai chi hi chuan karam ta nge ka tiang ti zok ngai to in mut po akham ngai lova avun point atuar ramta na in pe ani engineer khan exa Osaka a China palai jiujian a chuan takai chi thu soi chungchang hi ngong bal lo lor ve se khi chu tan bun mi atur ti in a komena anua adilit le Japan Foreign Ministry chuan Japan rama Chinese palai chu an ko vata jiujian a komena wanga an lungoi lo thu an lo sil ve le shep Chinese Foreign Ministry point Japan China rama Japan palai an ko ve a takai chi thu soi wanga an lungoi lo thu an lo sil ve le shep bokani Chinese Defense Ministry thu puang tu jiang bin a chuan takai chi thu soi chu a hlau omin a don toi thlak atia Japan hian history atanga injina chang shelova Taiwan chungchanga alowin rol ve a sipai chakna mangani chuan Chinese sipai te hian Japan hi anwei phervekang atia heta history ati hi indopui pani na Japan tlawm asoina ni China chuna khole tuite chu Japan rama jin lo turin thurona pe a takai chi thu soya wangin Chinese te chu an him lo an hlawani Chinese Airlines pathum chuan Japan jin na tur thlona ticket chu afri in full refund an pek thei thu an puang bok Japan rama Chinese zero lai tele lekha zirtum te chu film khur tura thuron pek an ni boka Tokyo a Chinese embassy staff te po zana pon chok lo tura ti an ni Taiwan chuan cholni ji nga khan anram boru ka Chinese sipai thlona somthum le Navy long pasari an mu thu an puang ani Manilo khan China police te chuan Taiwanese social media influencer panni in lak sandu na thlop zonga content siam te chu wanted an puanga man an ni theina na puitu hena dollar sing thum le sanga pe kan tiamani Taiwan Rural to Democratic Progressive Party atanga legislative member Puma Sena chuan mania Berlin Germany atlowa sena hian ramdanga azin lain China in mantira about thule a hlau lo thu asoi China chuan Taiwan independence du tu te chu an mangang towa chet lak ngai na an setalo atiani sernung re thelo le senkaku kumsang khazaria somko le palivel dai to khan China of tu king dynasty chu Japan in Indona ania Japan chuan Taiwan le Korea of zui kumsang khazako somthum le pakhata Japan chuan China rama Manchuria runa Japan in nena chang Japan chuan China ram za somni panga borvel chu aw pani ti chuan kumsang khazako somthum le pasari atangin ti takzetin anin do le a indo pui pani na ani chongal bok kumsang khazako somli panga Japan chuan tlawm ta China an chuasan king in dona te hian voin thengin ram pani te inkara sernung alom ti theani khati hun laya Japanese hoka annun rongin an kolna samai sia Chinese hoka an lo ti du da chin mani nanjing masha kharan ti te po kha kan cha chino me hei hi Chinese hovin an theingil theilo tunma tanga Japan le China an lovin khik khak thin na chan pakhat chu East China Sea a Senkaku Island clear karom khom anin chu wangani Chinese Coast Guard long paliral thuam pai te chuan he clear kar hi an vil le vut mai Chinese ho chuan Dayu Island an tiani Potsdam Declaration khan Taiwan le chevel clear kar Senkaku tiamin chung te chu China nena pekir turina tia khati lai khan Senkaku kha Taiwan rampeng pakhat ania Dayu Tai Island tiani kumsang khazako somsari ple pakhata US chon he clear kar hi Japan omna noya ada mase neilen teina nilawin enkol lailok turati na aniber Japan chon kumsang ni chawa arambung pakhata puanga aming po Senkaku Island antiani henga wangte hian Japan China le Taiwan te chuan he clear kar hi andrama an chalvek Japan thun hoya au mek thung Yodo News Agency in mipui ngai dana lakna Japanese mipui za somli pariat point pariat chuan sipai chakna manga China e pan thlopa midang za somli pali point pani chuan an thlop lo abak za pasari chuan ngai danan nei lova mase Japanese mipui za somruk point pali chuan an PM tharin defense lama sum tamjok sena tumna chu an thlop thungani Asia khomol puya in do pui pani na ti top nan le
US in Japan a opna ti topnan San Francisco Peace Treaty chu kumsang kha zakwa somnga le pakhata khan ram somli le pakwa ten an ziaka hemirwal hian US Japan Security Treaty zia telani bok kumsang kha zakwa somruka ennonania ataka man ngalani Japan chu melmain abe chuan US in apuyang ti an ziaka ni nuclear umbrella tepo atel atulani chuan Japan venim nan US chuan asipai chakna zong nuclear tiamin amangang ti atel bokani Japan hi US rampona US sipai omtam na ber ania US sipai singa chuang fe chu an long leral thuam fam kim nen anin chobrup mai kumsang kha zakwa somli le panga a nuclear bomb ngong rap thlak tak an tor hnuwa Japan chuan in do huat na lam a onta an ramdan puya te po antel hial nuclear ral thuam po an scientist ten siam thiam ve thowa ngai nima se tun thlengin an nei du lawani an ramdan pui article pakua na chuan sipai leral thuam chu mani in Vietnam chau a nei tur ti en ziaka hewang hian an Air Force chu Japan Air Self Defense Force Navy chu Japan Maritime Self Defense Force Army chu Japan Ground Self Defense Force an ti ani mase China laka in vena tul miaw wangin kumsang ni somni le pania tangkhan Japan chuan nasazokin ral thuam lamam aboi pui veta ni kummaya pokhan Japan hian US siam tomahawk missile zalia leibela Mitsubishi point missile thazet turan siam me kani machop tam tak an nei mek boka tun haya ral thuam lama Japan malak dan le indo in peitura a beidan hi soi chiam tura om China chu du duwa taltir atumbik lawani kumina US nen AIM 120 missile anram ngeya siam dun turin inrem na an nei boka US Secretary of War piti hekset chuan hei hi China laka in venna turani thua soi vek se na nilwa boruak le tui pui bi ka Japan thei na tlang pui chau enila Japan hian fighter jet chithum aneya US phalna in F-15 fighter jet be chanin Mitsubishi chuan twin engine F-15J le F-15DJ avain jani som pathum velan siam man ngal mai thei za som nga panga velan neya an fighter jet nei tamber ni in Peace Eagle ti mingan pe ani ral thuam chang kang zok AIM 120 missile pai thei tura upgrade mek an ni bok Mitsubishi le Lockheed Martin te fighter siam dun Mitsubishi F2A man mai thei somruk pani vela nei boka F2A hi General Dynamics siam F-16 fighter Falcon be chana siam ani General Dynamics hi annuwa Lockheed Martin in alei F2A hi 4.5 gen fighter angai anibera Viper 0 ti minglem pe kani F-35 Lightning II hi man mai thei somthum le paruk velan nei boka tin Japan hian F-35A hi za pangale F-35B somli le pani ordar bel to bok tlemin adong chho mek zel adon ki huna chuan F-35 nei tamber bol ani yang Japan hian UK le Italy te thopui mekin Global Combat Air Program noya 6th generation multi-role steel fighter jet nei atum meka kumsang ni somthum panga vela service tir man antum meka ni US siam Sikorsky UH-60 Black Hawk be chanin Mitsubishi chuan UH-60J helicopter siam velea somnga panga velan nei sipai leral thuam bungrua phurna Boeing CH-47 Chinook be chan bokin Kawasaki company chuan helicopter siama som pasari velan nei ani Japanese drone tamjok hi US siam ania an mani siam pon nei nuala Ukraine ang MMR drone mangna satur chi ero an ni lo mel submarine somni pali patrol vessel paruk sipai te phurtu le puitu long amphibious assault ship somni pakhat frigate paruk le destroyer somni pani baka minesweeper somni pani an nei ani aircraft carrier anei lova helicopter carrier ero pali ani Japanese destroyer long pariat te chu US siam rin tlak zet mai Aegis air defense system a thuam an ni khovela Japan hi sipai leral thuam lama pariat na ni in China hi pathum na ni takai chi hian kumsang ni somni pasaria chuan Japan GDP atanga chu ta za pani vel defense a man atum me kani ramdang ti boy dulo Japan chu lo thei lawin ral thuam lama atlan ve ta viau maya an PM thar hnuaya Japan hian na sazokin China laka in vena tur ngai angai tu adon ti achiang reng mai
China hi Philippines nen po South China Sea vela thlir kar in chu mek le in khi khak deuh reng an nia adang po soi tur alom nual China hi khovel op turin tui fin ria ta ro re langai ti se thiam ber ani hi alome boruak so sang zap dai turin Japan palai ti chuan China an vapan tange nge ti hian trong kamin an in dowanga an du tok vele mai i be sei tiangu khovel hian in dona dang amomo to si lovani Fujian a fu chiang donem India din hunenge ni vele khovela hian aircraft carrier neiram pariat anoma US in nga berin som pakhat zet ane China in pathum anei ta UK India le Italy ten pani cheu nein Russia Spain le France ten pakhat cheuan nei bok aircraft carrier ni chialo longte deuh helicopter carrier nei po rampasari velanom China chuan South China Sea a hainan thlir kara Sania khwa tangin CNS Fujian chu a commission felta Chinese aircraft carrier zinga electromagnetic catapult thiamna mang masaber ani Fujian hi US aircraft carrier USS Gerald R4 data he thiam mang le masaber ani bok China chuan Fujian ma hian sandong le liaoning ani to ti kan chebekin karing China chuan helong lian mingatan hian Taiwan naiber tu Chinaram province pakhat Fujian ti mingkher apeani direct tak nilova Taiwan le khovela vauna ngai te po an tam mai Fujian hian Taiwan chevel tui pui chu avil deuh chot rin ani bokani US longlian mangtara metar zathum somthum le pasari vel cheta sei USS Gerald R4 chu tundin huna khovela aircraft carrier lian ber le changkang ber ania aming hi in do pui pani na lai vela US Navy ta na naro pui tak lo thok tu anua US president somthum le pariat na nizuita Gerald R4 share reng nana phu ani CNS Fujian hi toy te in kan bi chiang le kang a sei zong hi metar zathum som paruk vela nia a lai zong hi metar som sari paruk bor vela ni a reglai deu hi metar som li bora lai ani thung thlona som le tanga som ruk vel leng tura chu tani full lot in ton singriat chuang a phur thea mishing sang ni tanga sang thum vel an leng bok fighter jet J35 J15T le inen thlak na warning atana man thlona KJ 600 te chu helonga hian an tum thea an thlok chuak thei bokani Fujian hian tui ti sona pariat ania tui finja tui hiblu ni in a lawangin reserve osmosis mangin an thlifim le phot thina tui thlithim sa ti so turin lumna na satakan mamwa he lumna hi diesel manga siam chuani nuclear chakna amang velawa tui emo tui hu manga phu virchi khol chial nei turbine chu tui husa lutuk chuan a phu vir ta chiama turbine vir hian generator ati vir le chonga kolphetha tam tham tak ain siamani he kolphetha hi electric motor lian zz virnan manani electric motor chu kolphetha chakna chet na tha a chantir tuani entirnan tuipam khol le ceiling fan te hian electric motor an manga he force vir tak hi Fujian propeller tivil kaltir thei tu chuani aircraft carrier nuclear mang hi chu kumsom hi tanga somni pangadan vela a nuclear fuel hi thla ka ngai chawla angai chawla in Fujian hian ralmon lai chuan diesel thlakhat emo thlakhat le achan ve dana thun amamo tura ngai ani aircraft carrier atanga fighter jet thlo chhuat tir le him taka tum tir hi thilna mai lo takani tundin hmana chuan short take off but arrested recovery le catapult assisted take off but assisted recovery te man ani ber stobar mang aircraft carrier malam chu anti emo ai thina hei hi boss gi jam anti longlen chuat oi chawa chuan fighter jet chu full afterburner mangin atlan chowaka athlok ta thina ni stobar hi amana tlawmin enkol aul sama mase fighter jet le thlona ri tak thlo chuana na chi vaklo fighter thlok chuak tur puitu force dang aum lova a chuat oi ringot chu fighter thlo puitu om chunani fighter jet aron chumin anojil hnoe tangin hu karon chuaka chu huk chu longchuata kebula avain bata fighter jet chu ading thin hei arrested recovery chuani catapult assisted take off but arrested recovery hi soizom lo loila chin hi omin tui hu satak mang chi le electromagnetic aircraft launch system mang chi te ani steam base katobara chuan
long chunga tuiti so borbor na boiler om nual thin boiler a tui hu satak chu cylinder lian tak steam accumulator a muk thatakin kanei rong bol na LPG ang deuh hian da ani steam accumulator chu long chuat hnuaia cylinder lian panhi te nen pipe lian puipuin a in zoma long chuat hnuaia cylinder lian panhi te hi an diameter ringot po fit ni don te ani thin heng cylinder lian panhi chunga chuan tui hu satakin anor kal thei tur piston om ve ve a cylinder panhi chunga piston te chu tui hu chuan chak zetin anor kal thei ani heng piston te hi long chuata lor chuak satil an ti mai nen chuan a in zom le a satil chu fighter jet ke in kara thira chuan an vu ta a tui hu sajet in piston anam kal rualin satil chu achison ve zel ta a fighter jet chu chak zetin atlana a thlok chuak thei ta ni katabar chin hi na chu fujian in aman electromagnetic catapult system hi ani EMALS a chuan diesel emaw fuel dang hmang generator hmangin kolpethan siam chuak phota chu kolpetha chu linear induction motor ti virchiam nan an hmanga linear chu line emaw ngil ti na ni omzia chu he motor ina force siam chu hi force ngil chi ani ti na ni he mu theilo force ngil hian fighter jet thlok chuak tur chu na takin alo nam ve ta a tlan thui ngai lovin a thlok thei tamai ani heng linear induction motor te hi aircraft carrier long chuat noya anom fer fur mai ani heng motora golpetha lu hian ati turti in force an siam chuak ta ni ceiling fan kan ona current mangin avir ta chiama force virtual ain siam wangani heting deuh hian kan mi thla theanga ma se imal sa chuan a force in siam chu virtual lovin angil chi ani thungani generator ti virtur hian tui hu sa aman thei thobok steam chuan generator nena in zom turbine chu phu viranga chu chuan generator ti vir le chongin kolpetha ain siam mai don ani Indian aircraft carrier te kumsang khajakwa somnga le pasaria khan ama saberatan India chuan British aircraft carrier HMS Hercules chu an siam zo mai na leya India mamo anga siam zo ni nuwa INS Vikrant ti mingpu in kumsang khajakwa somrukle pakhata service tan kumsom thumle prukvel service nuwa kumsang khajakwa somkole pasaria choltirani India chon kumsang ni palia Russia nena tangin Admiral Goskov aleile a ti khotlai fe ni nuwa kumsang ni som pathuma Indian adong chowa hemi kuma hian INS Vikramaditya ti mingpu in a service ngala sum tam tak se nga tuai tharma sakani INS Vikramaditya hi metar jani somrial le panga vela seini in metar somruk vel hlayani metar somruk vel thawa sang ani bok room sang ni zanga velomin mishing sang khazaruk vel phur theya fujian ang bokin boiler pariata nei ve a diesel amang bok diesel ton sang riat vel phur theya fighter jet le helicopter somthum le pa rukvel phur thein avain ton singli le sangli le zanga vel arit aphur zawani Indian aircraft carrier changkang berchu INS Vikrant ti le ani General Electric Siam LM2 2500 gas turbine engine pali amang metar jani somruk vela seini in metar somruk pani vela hlayani metar somnga pakwa vela sangani bok INS Vikrant hian fighter jet somthum le paruk vela phur theya ton singli le sanga vela phur zo bok chong som pali aneya mi sang khazaruk somli le panga phur thein room sang ni chathuma a corridor ngot po KM riat vela thuyani stobar manga thuamani bok India chuan INS Vikramaditya hian adai reivak to lo ti sia in aircraft carrier thar siamari ruk meka aminga INS Vishal ti tepo ari mek ton sa singrule sanga vel phur thei turani mel US company General Atomics puina in Fujian inaman emails manga thuam tum ani arinom kumsang ni somthum palia tanga sang ni somli vel antin zon ve mek Indian aircraft carrier thar tur hi nuclear chakna mang tur nioma soi thom po awma helong siam rod na hi Defense Acquisition Council chuan ala pom chi alawani China chuan Pacific Ocean Indo-Pacific vel chu nge zo ka khua kira tum meka hemi konga hian Fujian hi aman tangkai via warinom Michelle nuclear ama la India omtinuam lo khapa chakin ma ason meka tunhaya China chuan hypersonic missile thar prototype enchin tur ti maila asiam chu athu puang lebok machnga aya chaka thlokina PNG atidang lam theini nan chal a thla te chu atu hluna ti chuakin ati tlum lut le thei ani ome Chinese mithiam te chuan hypersonic speed relate nga aya chaka wanga
Michelle thir salutuk le nem vek thei chu aven dan an thiam ni in an in soyani Fujian hian India chu cheman mo deuh turin anor ve ma na le